Ajmo. Joj, idemo u ovoj strašnoj kućetini. Ajme, tak izgledaš onak strašno kad samo vidiš tu svoju facu na početku Ja sam igre. se prije na jahti cijelo vrijeme spona odmah pored ovog lika. Pored Slayera, kak se već... Isuse Ne, Kriste, ovo je bolnica. ne, ajme, ko drži upaljenu svjetiljku? Ne znam. Neko je upravo došao i bio je to mene, ne znam ko je to bio. Ajme, ne, Čekaj, ajme, Marko, di si ti? ja sam u ured, ne, ja sam u nekoj sobici maloj. Mislim da sam ja s tobom. Aj, jednom zaflešaj, sam... Ne, rađe ne. Ajde, ja ću, okej? Ja nisam si, okej, što se Ajme meni, kako si me... Što se tiče toga, ja ga vidim i to čisto. Ljudi, Ja ga di ste vidim. vi? Ajme ne, trči ravno od mene. Ubio te mi. Da. Ovo je brutalno. Kad sam ja Da, jeste. brutalna. Bartol, čuvaj se, Bartol, čuvaj se. Kad sam ja Jel mi brutalan. blizu? Ne, zapravo nemojte mi reći. Pa, nije. Oh my god, je. Ajme, pa ovdje je bila ona misija Da, kad da, si da, morao znam. ono Da, tijelo ona neko- kad se Michael digo. Da. Ja kad si morao bježat od Helića. Da. Ajme, sjećam se toga, što je bilo tak zakon. Ja nisam, ja sam snimao modove pa sam sam isključio da me ne može lovit policija. O moj bože! Šuti. Šalim se. Oh my god, oh my god, oh my god. Šuti. Oh my god. Šuti, ne vidi me, ne znam kako, ali ne vidi me, šuti. Pa ti njega vidiš. Šuti, da. Oh my god. Daj pa daj! Kak si mi blizu! Bartol, okej. Opa, vani grmi. Da, u pravom životu. Bupala Dobro, kiša. okej, pobjego je. Pobjego je. Da. Isuse Kriste. Kako si mi blizu ona bio. Ide dolje. Aj. Dobro je. Ajde Bartol, za 30 sekundi dobijaš sačmu. Bartol, još 30 sekundi. Ajde Bartol. A onda rush, onda ga, jer nemamo druga. Onda gotovo, onda je mrtav. Pa di si ti tu gore mogao pobjeći uopće? Šutite ljudi. Pa mogu ti se Ivan sponati dolje, ne mora biti da je gore. Pa, Da, dole sam. Ivane, dole sam. Još 10 sekundi, odogovlači. Ja sam danas za ručak jeo štrukle i... A da, bilo ja sam vam fine. pojela malo janjetine, Znate, onda kada sam nam- dobio sačmu! Oh my god, ovo će sad biti zanimljivo. Čekaj, di je Bartol, čekaj, moram vidjeti. Bartol, zašto si još uvijek na istom mjestu? Da, Vidjet ćete On- kroz prozor kad će ulazit. on ti ide, da, on ide prema gore. Daj, nemojte govoriti. Oh my god. Oh my god! Jesu to ta vrata? Nisu. Ja mislim da jesu, Luka. Jesu. Da, to su ta vrata. Aj. Oh my god. A ne, nisu to ta vrata. Ne, nisu, da, dobro da kažem. Već sam se naježio. A tu je mene ovaj ubio, Isuse kak je na krivom mjestu. Mene je gledao, Ivan, ti si mene gledao onak 5 sekundi i onda me ubio. Da, Ne ja mislim kak me nije A- vidio i a onda ne samo kužim. odjedanput onak saj... ja ne kužim di tu ima za pobjeći odavde. Odi dolje čovječe, nije gore. Ljudi, još ova tu vrata mogu otvoriti. Ljudi, Koja? još se ova vrata lijevo odjeli. Da, tu je... Da, tak, na koja ciljaš da. Da. Ne znam što ta, da i ta se mogu otvoriti jer je tu soba unutra. Dobro, ali mogu sam reći da je Bartol Da je na Bartol sigurnom. ispod stola. Šuti. A Bartol na sigurnom si, a ne, nećete naći. Nemoguće, Bartol GG. A Jolo, Bartol moraš- jolo. O ne, otvorena su vrata, Bartol ostavio si otvorena vrata. Šuti, jolo. Aj Bartol, moraš ga ubiti inače O ćemo ne, evo ih. Nisu. Ček, kad će se kolapsat? Čekaj, Evo daj da sad. vidim gdje je Ivan. Ajme da, Oh my god. ovo će biti onak epic. O moj bože. Ajme, di je Bartol? Ajme Bartol.
Ajme, Bartol. Boom, dead! Bravo, Bartol. Onak. Ja sam sad slasher. Ajme, ne. Da, ja se moram dobro sakrit ovaj put. Ja, čovječe, prošli put sam se usnuo. Da, tu lagano vidiš, kužiš, ovo je... Dobro. Ne znam hoće se išta vidjet na videu, nadam se da hoće. Kako Da. to misliš? Pa zato što kužiš tamno je, ne znam hoće ono biti nekakav efekt pa da se ne vidi, ali Ha, dobro. dobro, ja sam si stavio na brightness najveći. A, čekajte sekundu. Sekundu. Bartol, di si? Tu sam. Vjeruj mi, ne žele znat. Ajme kak me strah me da mi ne uđe tu kroz ova vrata. Ajme još 2 minute A ovoga. kak si me vidio, Bartol? A eto, vidjela ti glava. Pa da li, znaš kak si mi, ti si mi tam cijelo vrijeme prolazio, htio sam ti doći tamo i ubiti ovime. A, treba si. Ajme, nemaš šansu da me iko nađe ovdje. Mene će naći Bartol, ovo je lagano. Još minuta i 36. Ivan, šta misliš o mojem mjestu? Dobro. Ivan, daj pogledaj boje, čovječe. Neće me nikad. Lik ti nije ni blizu tebe. Odlično. Oh shit, to znači da je negdje kod mene. Di si ti? Ne, to samo ja znam. A, sad znam i ja. Dobro, koristi sljedeći put, nemoj. Još sad, Okej, nemoj samo Bartol. komentirat. Bartol... Okej, Luka, vama dvojice lik nije ni blizu. Zašto je Marko... Marko je lefto, disconnecto se. Nisam se disconnectao. Meni Ne, nama nego piše da si nije lefto. ono. Kak sam lefto? Ne me se za lefto Ajde, sam. sam nastavi. Dobra, ajde, ja Poznat tražim ćemo te. luku. Ja tražim luku. Ček, pa onda moram izaći iz sessiona. Izađi. Da. Ajme, Luka, ti si se predobro sakrio. Ja mislim da je užas. Zašto? Nećete nikad skužit. Radi onih vrata tamo. Pa... Ne mrete skužit, pa tu si iza. Ne, ali onih desno. Još 18 sekundi. Aha. Kužiš, radi tog me strah, da ne uđe kroz Da, ta al... vrata. A sad te više ne treba biti strah. Da je Luka i on ti se popeo gore. O, vidio sam ga. Evo čekajte sekundu. O, ne, kod mene. Ajme, Luka, sad imaš... Pazi! Luka! To! Ajme, me! Kak shotgun ima takav range? Nema, bio si mi preblizu. Da, znaš kako si mu blizu bio? Trebao sam čekat. Da. Da se disconnectuje i sa Discorda. Ljudi. Pa mene uvijek naježi ova moja faca. Kaj je Marko? Kad će ono završiti, samo pitam. Koliko minuta? Još samo... Ko je ovo? Ko je ovo? To ti? Ne. To sam ja. Ak si nekog... Ovo je najbolje mjesto. Je li tako? Kakve ove tu imamo? E, pa me... Ak dođe i nađe nas mrtvi smo. Kada se idemo poljubit. Nemoj to imat! Ja, ubit ću tek sad dođe. Doći će 100% sad. Daj, sad sam se naježio zbog tebe. Pa ti si ga, ubit ću te ovime. Neće nas naći, ne brini. Ko zna. Ko zna, zna. Znači... Dobro.
Mi ne znamo. Ali ako uđe tamo kroz desna vrata, mrtvi smo. Ne, adrenalin bi se diže kad to radiš. Isuse Bože, šta je ovo? Ej, pogledaj! Luka! Šta? Dođi to skroz tam do zida, gle me. Kako si to napravio? Kako si to napravio? Sam sam išao malo po malo, bez veze. Mislim da sam se uz zid. Kako? Oh, hello. A, bježi! Ne, Ramon! Bježi! Bježi! Kako? Yes! Kako? Pa udario sam te! Hakeru sam te- jedan, hakerski! Pa udario sam me i onda sam Ali ja s tebe puškom te udario. jednom moraš udarit. Yes. A ko je to bio iza ormara? To mi je bilo totalno To namjerno. sam ja bio Ko je to iza bio u ormara. ormaru? Ja! Ja imam najbolje mjesto, sad već vidim mjesto. Oh my god, ovo je najbolje mjesto. Jesam mogu popist tu gore? Oh my god. A vidim te, Luka. Nemoj me, ajme nemoj ubit, please. Nemoj. Neću. Ok, aha, mislio sam da si ti. Ajde, di ćemo? Opa, sigurno ne ovdje. Le! Kak si otišao odmah gore? Mrzim to kad se odmah sponamo gore. Meni se još gličilo, Ja ostisko sam se space. probao skočit na ovaj mikrovalno. Mikro. I onda tamo kraučati kao ono. Ronaldo, znaš kad zabi gol. Aha, Ajde, još samo jedna runda. moram pobjedit, da. Ja imam mjesto, odlično. Imam i ja. Koja su vrata ono ulazna? Ovo tu. Zašto se na ništa ne može popest? Nemam pojma, to mi je jako glupo, ali okej. To, Luka! Ali kako vas nisam pucao? Match winner! Zato što smo te lupali. Pa ali ja sam puknuo. 25.000! 14.000. Jo, 25, ti Luka? Aha, 25.